پشتی سترانک خوش به بشام میوان ام جارک دیل پیش بری و میوان من ایرو محمد حنیفی آلوره هم پارلمانتری بری و هم جی سیاست مدار هم جی لیکولینر و نویسکاره که طبی گرک خبات ویل سر مدیا جواکی هنه مهنک بحث هوام بکن ما گفت من بحث دیروکا کرده بکن دیروکا کرده خلاص نبیج خو چند برنامه جیره حوجن لورا گلکی ام بیجن آگاهی و تش جیره حوجت کنه می هم هنکی حتی جدسته موری لسر خبات ماموسته خو ام جی بپرسن او خبات کوکرینه من بیجن چه انجام جی درکتی می بحث هوام بکن کرم بکن به هفدر ام بری خو بدن میوانی خو و بخیرات ماموسته زور سپاس دکم من چانم باشم از باشم زور سپاس دکم دوی سبایا بخیر دا از سلاو و حرمت خو جبو همو تماشاوانان دشینم رمضان و مبارک به رمضان و پیروز به بخیر و خاشی هم بگهجنه و عیدهان مبارک İnşallah mamuste İnşallah. ev da'yı ku hoş ve ecmerek kirin dibejin dema kesek da'acı yeki dire dike kabul dibe İnşallah Xwedê Teala kabul bike em bejin mamuste li ser medya civakî dema musabberî Xwedê dinê de bi rastî xebatê wê pir zêde hene û gelek nivîsên hêja jî we nivîsandine bawerim min awayî ku hûr û kur lêkolînê xwe dikin lê wisa gote hate guhê me me got em vê ji we bipirsin gelo ev nivîs îhtimala ku wek pirtûkekê derkevê pêş me heye Antunê li ser medya civakî gote كسابلا بويه ام جي كسي احساس بپرسن وي ev qaderek dirije ez li ser dîroka Kurdî li ser zimanê Kurdî li ser edebiyata Kurdî wêjeya Kurdî li ser çanda Kurdî li ser helbest û şiîrî wî ez dixebitim xebatê min hene bingaha min hem xwendina wî dîtiye min hem tehsîla wî dîtiye hem çiqas devletê herêmî hene piraniya wana ez lêgeriya me min dîtiye kitêbê yan jî pirtûkî tarîxî ku li ser Kurda hatibin nivîsandinê ku li ser wan behs dikin li ser wan jî geriya me ji ber vî ev xedereke jî di medyayê de di medya civakî de an jî di rojnamevanên li ser internetê jî derdikeve lê mi dêna Xwedayê aha perçe nabe tev were nav hev da ku jê ra em bêjin îmanet çêbe fayde jê ra çêbe bi îzna Xwedê di nav çend meha de pirtûkeke baş derkeve li ser çanda Kurdî li ser dîroka Kurdî li ser zimanê Kurdî ez wisa bawer dikim bi kurtasiye zaf kitêb mezin çê nekir em bêjin tu kîjan qismî bixwazî dikarî li ser wî qismî bixwînî wî bibînî ji bo wî ez wisa bawer dikim ew însanê ku zamanê wan zaf tune ku ew xas bikevine nava ew de nava Kuraniya de dikarin li ser jê îstifade bikin înşellah ê bixêr be lê wekî ku em dizanin dîroka Kurdan tarîxa Kurdan dîrokeke pir kûr e ji vir heta 5000 sal heye ji bo wî ew qas ev dîroka hene ku ew qas xîmî wî qewî ne ku ew qas bingeha wî salam e em nikarin di wextekî kurtasî de li ser biaxivin li ser bipeyivin dîsta wisa jî em bêjin zimanê Kurdî jî zimanekî qedîmî ye yani di cîhanê de ji en zimanê qedîma yek ji wan e pir jî zimanekî dewlemend e ji bo wî ew qas zimanekî dewlemend ew qas dîrokeke kûr ew qas tarîheke mezin em nikarin di wextekî Kurta li ser bixeftin lê em dikarin em bêjin di sersala da yani di kîjan ewê da di kîjan dewrê da li serê dewra da
به کرتاسی ها فکر کنی ام فکر باش کارن بین زمان بله ما استاذ بارو منجار عود و شان آمده دبیجن پرتوکام در که همش تماشاوانان رجیبیجن بلال بنده پرتوکام ماموسته ما به افج بلا مزگینیا و شان آمه و مزگینیا ماموسته ما به امش البنده پرتوکام بن ان شاء الله می وقت امزاج و بستینن ان شاء الله سر خیره به بخیر و سلامت خبات و ان شاء الله بگنه انجامه وقت گفت براستی جو کورو درجه یک نکاری هر تشتی خلاص بگه تری ناکه جو نه وقت نه پرتوک نه کاغذ اللي وبعث برتوكي جيكر ودنا برتوكي ده چه به ما مستبشين چاوام بيجن جي چند به شابكتي برتوكي ده امها نكارم tabii ki hamu bejim تاني وسط بشام بيجن برتوكي ده ام بيجن چتي ده هي تديروكا كردا ده جي عشيرتي جي سيدان جي شيخان جي ملان جي سريدا حتى إيرو ام بيجن عشيري كردان دبريا عيسى پیغمبر ده حتى دبريا اسكندر ده چه چکرنه چه دولت چکرنه زمانی وان چابیه اول سروي دخابتن جي خنجوي جي اسكندر حتى ورا حتى ورا دورة اسلاميتي لسروي جي او شاخ روشا كردات شبو او شاخ زماني وان شبو د دورة اسلاميتي دا د دورة عباسية دا د دورة اموية دا روشا كردات شوابو او شاخ اندزان اميرلك ايوانا هبون يعني بله دولة ايوانا مستقل جي هبون خنجوي دو وقتا سلچوكيا دا يعني جي د پشتی سلچوكيا دا جي دو وقتا اقوينو كارا كوينو كام دبيجن دوی مرحله که او هي یا والا هي د پشتی که دولت عباسیان خلاص به ادی چند سال که ام بیجن مغول جیتین که هلاگو جیتی دولت عباسیه جیش که جورتی رات که او شاخ عشیری کرده و شاخی میرل خیوان هنه دو وقت دوی شاخی ده او روش چانه حتی که یاو سلطان سلیم او وانا کو چید به او النشما کو د نفخه د چید کن او شاخ راوشه وی چاد به د پیشوی د عثمانلی د راوشوان چابو د تاریخ د پیشتی عثمانلی د ما جمهوریت بهاته چیکرنی راوشه کرده چابو یعنی پیشا جمهوریت چت خواستن د جمهوریت کو هاته دا مزراندن او چاخ بندواری وان چبو بچه باوری بچه باوری بچه وعده بچه سوزا د مجادله ام بیجن که شر جهانی او یکمین دا چه کرن چه ما به ترکارا تفدستانه هفده ولات خلاص کرن بندواری آن چی بو؟ چه سوز هاتن دایی؟ چه جواره هاتن دایی؟ چه جواره هات بو گوتنی بچه باوری کرن امن سروي جي ساد خابتن خنجي وانجي اجا ايرو روشا عشيري كردات شانا روشا شيخات شاينا ملا چابيه سياستا ايرو چابيه چما كتنه ناوي چه خاص كتنه ناوي بيجن پشتي جمهوريت دا دو وقتا ديمقراط پارتي دا روش چابو دو وقتا جمهوريت اول دا سرهلدانان چابون د پشتی ام بیجن 2000 سالا بریا 2000 سالی چابو روشوان چابو سیاست وان چا درباست بو رول عشیرت و شیخه و ملت وردا چبو د پشتی 2000 دا ورداجی سر روشوان چابو اجورها بندواری وان چیه ام سروی لیکولین بونه جخین جویجی وجه کردی يعني أدبيات كردي هلبستا كردي شعيرا كردي بنجاها ويشية دناف جهان دا أدبيات كلاسيك أدبيات دنيا أدبيات روسيا أدبيات أوروبا أدبيات شرقي دويجن أدبيات شرقية كلاسيك دناف فيدا رولا جيهي أدبيات كردي شية خنجي ويجي زماني كردي د امبيجن دولة مسلمان دا شرح زماني مزن هنا زماني عربي
زمانی فارسی زمانی کردی و زمانی ترکی دوان هر چهار زمانه دا ev zaman kijan zaman niziki kijaniye ji kîjan bêjin ji kijan malbatê niziki hevin kijan dûrî hevin rewşevan zimana çana kijan dewlemende ew wan çine em bêjin ew kelimê ku di her zimana da jî hene çine kelimeyê xwe bi ser çine zimanê xwe bi ser çiye kijan ziman dibin tesîra zimanê din de zaf nemaya kijan zimanî jî kijan zimanî zaf hilde kijan zimanî ew qasdaya jî nehatiye dîtinî em li ser vana dixebitin wekî dinî jî dîsa jî em bêjin em ê bersî baban di pirtûkê de bibînin dîroka Kurda da em dizanin tiştê herî mühim jî li ser dengbêjiya Kurdî ye lewra dengbêjiya Kurdî dîroka Kurdan wêjeya Kurdan çanda Kurdan hunera wan piranî em çi divînin di tarîxa wan da jî em di dengbêjiyê de dibînin dengbêjî em bêjin gelo ew edebiyata bi devkî ya ne bi nivîsandî ji xwe mamoste di di Kurdî de dünyayê de çawaye çawabiye di van da cê dengbêjiya me çi ye çima tarîxa me çima dîroka me çima hemû tiştê me di dengbêjtî de hatiye dîtinê ye ji ber ku mamoste îşte wî em dixebin çandeke devkîye jî bi rastî weke got qedîme jî Kurdî digel ku bi devkîye ne nivîsandiye jî heya îro hatiye ev jî nîşan dide ku çiqas bi hêze çiqas bi qewete em bêjin pêkî mamoste ez bêjim li gor balê kolînê ku wekir hêj em herin dema beriya zayendê wekt bê mîlattan önce hê duyê demê de jî ez barim Kurd û em bêjin edebiyata wa çanda wa ji wir dest pêdike hêne wisa niha em evî qebûl bikin çi qas zimanê dünyayê hene tev dibin di tesîra hev de mane girêdanê wan bi hev re çîbûne kelîme ji hev hildane harf ji hev hildane heta cümle jî ji hev hildane tev tesîra wan li ser çêbûye gelek ziman jî gelek tişî wenda bûne lê ne ewa Kurda eça bêjim yanî nexweşiya wan nebaşî edebiyata wan zimanê wan gelek cara bi zordarî ji holê hatiye rakirin em bêjin tiştê ku hatibe nivîsandinê dema ku hilag û hatiye ew xelas kiriye Ebbasî xelas kiriye çi qas nivîsandin hebin çi qas kitêbê nivîsandî hebin li Bexdayê hemû şewtan dine awîtine çem bi roja qirêjma ye ji ji xwînê qirêja jiya kitêban yani jiya kitêban xêncî wî jî di beriyê de jî di wexta em bêjin beriya İskender de jî dîsa jî mutlaka li ser zimanê Kurdî xebatê wana çêbûne ew jî wekta ye ew jî dervekê de ye ji xêncî wî jî divan axiriye hanê de jî dîsa gelek zordarî û qedexetî û înkarî û ji holê hildatin li ser zimanê Kurdî li ser edebiyata Kurdî hatiye çêkirinê gelek wan qismekî wan hatine şewtandinê qismekî wan jî di niha jî di kütüpxaneyê mezin da jî hene li ser wana tiştê başqa dinivîsin yani em bêjin Kurdî nanivîsin yani dibêjin ev Farsîye yan jî nav nedin lêkirine ev heye ew gelekî tiştî ji herne li ser edebiyata wan hatine çêkirinê li ser zimanê wan hatine xebatkirinê tu dina xwe didî dema ku ziveran dine zimanê başqa yan Farsî yan Erebî yan Tirkî ku behsa Kurda têda derbas bûbe bi rastî ew behs nekirine yani niha yani wek milletekî dîn netewekî dîn nîşan niha esas mesele ev e mesele gelê Kurd dîroka xwe tarîxa xwe bi xwe nenivîsiye ji ber vê yekê jî ji ber vê yekî em neteweke dî hatine nivîsan netewê din dîroka te nivîsîne tarîxa te nivîsîne ew jî ew xwe bi xwe merhemeta xwe çi nivîsîbin ew nivîsîne yani niha em bêjin di ewê de di kitêba Evliya Çelebî de dibêje dibê zimanê Kurdî qedîm divê zimanê Yunus pêxember e divê zimanê Nuh pêxember e
جبر كنوح پیغمبر دوی هرمی دا بیه لجودی بیه آنجی لارارات بیه لچه آگری اول سر سکنیه یعنی جی لسر Keşti Hüsat'e gote. یعنی جی لسر چه جودی سکنیه دوی او زمان وانا او زمان دوی زمان قدیم زمان کردیه دوی یونس پیغمبر اوج زمانی کردی بیه دنا خود زیگریام گلو یونس پیغمبر حق تجکیه ام بیجن د تورات داد هناك كتب دندا دبيجن هناك دبيجن يونانيه هناك دبيجن اراميه اللي قيناخي اسلامي برانيا وش كم دند جالي مسليه دما كم دنا خدني الي مسلي دا شهرزور يعني سليماني حتى ورا الرحاي حتى ورا ديار بكري تv kurd da her dem de ciziri da her dem parani hebune yani evji mümküne le ev kitabe ku embejin hatibine zıvarandını katibine zıvarandını ser Vargeri vahat vekilene. basavan tişti hanakin basavan tişti hanakin Evliya Çelebi çavadızanı Evliya Çelebi demek mirtiya bitlisi hebiye secara hatiye hatiye bir meha sekiniye الهرم حمقريا زماني كردي جلي كردي وشاندوي أو هم بويا جبروا أني زمان إنها كان بيجن هالزفران من زمان الدين بحسابنا كان أنا هاجي أم بيجن مثلا مده زهال سر أبي كي خبتي دولة ديلمي هي زيار دولة بيجن ديلمي أم دزانن ديلمي جي دبين كردي زازاكي yani Kürt demeye dersimi. Parani jور hatine em deylemi usad zanın. Le mekhabın mzaf dukhast inşallah ku vakti min hebe az evi enerjiyi dukhada bibinem. Ez dukhazım li ser diroka deylemiya ezan khabat perhane li daha khabatim baş derh maholi. Mesela یکچی مامست پیوا بریلی از وارم تأثیرا کن افقاس آگاهی به دست دخن فارسی آوا پرباشه نوسا یعنی زمان فارسی و پرباشتانن و ام بیجن برجی همین پرتوک فلان به فارسی هاتنه نویساندن درباره کرده ده ام بیجن جور آگاهی هجا و به دست خستنه کتابن پرانی بری براسته تف به فارسی هاتنه نویساندنی قسمکشی به عربی هاتنه نویساندنی به زمان ترکی و آن آخریه ده هاتنه نویساندنی دوره عثمانی ده قسمکی و کدین او قاستنه بیه yani evacı mesela bizim çakum heca gut deylemi işte basa vakti basa ziyaret devlete ziyaret ke dvi esker ke bu komutan ki ku embijin ev kuştu bu seroki devlete ziyar Merdaviç kuştu bu navi büçküm yani becekem division ezden aktım ev tefsir ev kitabı ev İbn Esire İbn Esiri de dibije İbn Esiri de dibije dibi eva evhat dibi Ali Irak Hivandera dibi Jeragotun embejne heye elver Kürt hene per zenginin mali wan para evj dora derbast bu çok dest be serwana o şarkın zaraki Kürda ji paşiva leda بچکم کشت. جانی خدا وحد. دینا خود دمیده و دوره عباسیه ده تونزانن اسکری ترکنه yani پر اسکریه وانا لشکری وان پر ترکن yani جبر کو متعصم او خلیفه و آخری دیوی کترکجی جپرانی خلیفه متعصم اویوی لشکری پرانی جترکا هلدایه ایجا اسکر وساتی کشتنی از تاریخ دنیم دینا خدا گلو اسلام انسیب کلو چی چیدنیشه اوجی دویجه دوی بجکم کوهات دوی هنک انسان برادای işte dizimiz derken de pişi levdan kuştur yani. Doğru bahsa kurdan yani tu dena xudi tarih براستی نه هاته گفتن جبوی تاریخ گره ام تاریخ خو ام به خود زنب او انسان کو
کو نزان به اواوی هيا کو نزان به بنگها وی هيا انسان کو بنگها خو نزان به انسان کو عسلت خو نزان به انسان کو کوکا خو نزان به جرا کاراکتر نامینه جبو انسان گلباوری به وی هبه به زمان خو به کاراکتر خو به دیروکا خو به بونا خو شخصیت خو جوی هلده جبو ارتشتی وسا جمارا گرینگین ام گلر سر بخوتن yani. بله inşallah مامۆستان بێژن بسایە کەسێ وەک وسا لێکۆلی نادەگەن inşallah نفشێ کوش پشت وەبەتێن ژیام هین ببن ئەم وسا بێژن بێگی مامۆستا دەهەیەما ئەم بێژن ئیسلامیەتێدەوە بەحشی کرد دەهەیەما عەول دە مثلا دەهەیەما عەباسیا و دەولەتە ئەمەڤیان دە جێ کووردا ئەم بێژن چاوا بوو وا چاوا لە کووردا نێریە دە دیرۆکێ دە چاوا جیدانێەوە حسکی از پیشی دا دکارم بحثا پیشی اسلامەتی حتی کمارن اسلامیەتی بەریا زایەن دێن بێژن milattan önce. Milattan önce. Beriya milattan önce. Beriya milattan önce ku em çava dizanin dem çava heja ku yani tariha kurdi ku em liser münakaşa bikin ku em liser nikaş bikin giringe em beriya İslamiyeti devra İslamiyeti devra Osmaniye pişti Osmaniye. Devra İslamiyeti ji hem devra Abbasi Emeviya ji دورة عباسي أموية أو 2000 سال هي 2000 سال هي حتى كوارا يافو السلطان أو دورة بيش يافو سليم ورداتر خنجي حتى كوارا جمهوريته دما كو أمدنا خد الدنيا ده أساس بنجها كردايتي كو أم شاد بينن جيغوتي أدي غوتي گوتی ملتکی لسر جای زخروزیه او چاخ 2500 سال یعنی 3000 سال اول لسر جای زخروز دجین قسمه کی عشیرین کرداجی zaten او دهنه د سومر دهنه لورا سومر دولتک فدراسیونه کنفدراسیونه yani ev devleti beriku em dina xud dini da ger em be aklı ilo چقاس نتواك هي دولتك ويتنيا برانيا دولتا قالك نتوات إذا هنا بله يعني يك بسرنينه يعني أوجي سمرجي دولتك أو دولتك دبيجنيا شهر دولتية يعني Çandiyen bejim. نا شهر دولتي يعني دولة أم بيجن أوي مستقل تف باشد بنيك يعني تزاني دولتك بسرفة يعني كونفدراسيون يعني تدا عشري كرجي هنا عشري باشخجي هنا فرانيا ملتا قالت إذا هنا سمر جوا برد ترسن زاروس دا جيغوتيا برد برسن جبروي جيغوتيا رد بيجن دبي اوانا شيطان اوانا جنن اوانا شاروكنه لي حقلي جيبونه ام باشا دينا خد دني دا دي دنيا دا ام بيج زمان هري مازن اكاتشيه باشی اکاد جوی جهولی رات که سمر جهولی رات که د اکاد دا امبیجن آرامی هیه د اکاد دا زمان علامات دا تدا هیه زمان هوریت دا هیه yani پر زمانی که دولمند دبه زمان امپراتوری حتی تدا کرداتی جه هیه yani چی بیشتر هیه yani او لی دولت دا او یا اکاد گوتی جورتی رات که گوتی دبیجن او اکاد دبیجن گوتی دبین لچیا مزن بون خورت بون هاتن ولاتی مجلسی مستاندن لچیا مزن بون لسرچه مزن بون خورت بون هاتن چه مستاندن جبوی mesela dinav Arabada yani dinav gelin Mezopotamya'da dibijin divi Kürt embijin asleki wana divi jinahatiye ev jivê meseleyê tê jivê meselê tê ew dibêjin mesela Süleyman Peyxember işte cin Süleyman Peyxember bi yekî ra zewiciye jê Kurd peyda bûne hat bêjin di dîroka wan de wisa tê gotinê ew tê xuyanê ku ji Sumera ça gotine ku Sumera ça digotin ev gotî wisa em bêjin ew cinin şeytanın zorun ku çawana wisa digot لسر سليمان پیغمبر جدی سوسا گوتنه دی دیرو که خود جارا وسط بیجن وسط گوتنی yani ev ji wek hêza wat tê nîşandan ne wisa mamoste dema dibêjin wek cinane yani hêzdarin bi qewetin yani usta bi qewetin usta bi tirsin yani
وكيدن ام دزان مثلا جا گوتی وكيدن جكوجيتي ام از بواري خود بيجم دي قرآن پیروز دا کو بحثا اوی دکه کو بحثا زمانی اوی دکه کو بحثا مسئله نوح پیغمبر دکه دبیجه دبی و استوى على الجودي لسر جودي جمي سكني جودي او ياد بيشا باشا جودية الجودي ي او ي نسبتيه نسبتيه ام بيجي نسبتا كده ام بيجي دبي Diyarbakır'ı yani nispeta Diyarbakır dike. Em bejin Enqariye, Bursaviye de bejin. Nispeta oradaki. Yani em bejin nispeta malbat ekibe deve nispeta ve malbatı evcisa yeti pişide deve ev cilci kul aidi cudiyaya. Ki giridani bir cudiyaya. Le emzan de zamanı Arabi da حرف جيمتنا حرف جيتنا لو را ام بيجن بجا خبردن بجيتني بيساندني نها اوجي مصر جدي مصر جدي بيجن جميلان بيجن اما جميلان دنمسن جبوي كنت جالك لين كورين كارد بيجن يعني خبات كل سرفانا هنا الجودي جودي دفي جي اوتي جيغوتيتي يعني حتى ابن اسيرجي من دهجي سادنا خداي كو بحثا جالي علي جزيرة كه دبي آل الجودي آل الجودي يعني نشاني ام بيجن بري آل الجودي جودي شيء در دور اوي ام بيجن يعني خلق جودية ملتي آل الجودي دي بيجي ان صابارتكم بساوجي جورتي ku ama ustadena xududini da işte jigutiyan nti akade akad dixne bin desteği başı kasit hene ji kasit hatta medyayı ما مستم بچك لور نابرك ابن ندا بچك وسا بلا تهوا شواني ما شيار ببن لو را ما گو بدفكيه جي كام هناك ميناك نشان بدن ام پاشل سرويجي بردوام بكن بلا كليبا كمي دنگ بيجي وري سري ما بحث دنگ بيجي كر بلا نابر ده كليبا مي دنگ بيجي وري کا گهدار بكن شيار ببن جناب جي قدر که ما مستم آگاهی هجا ده گوت چه گو کسه کو دیرو کا خو نه زانه به نه بهزه جبر وجي كام دیرو کا خو بنيرم پاشن بردوام بكن بلا كليبا ما وري سر اكراني belki tıkhrabi kabil bir rabe dünyayı gazına menekel o dılçetenayım lulu lauko azbe hayran vecna tezra ve jitay guley jişit maruhani ve jidara ve çınare go بقولو بقرارو توره مال خدا چند ساله کاشبونا خاطر ریودر بی مکچکه توره ببه ملی گندی مالا باوی مدر که بل سری من آرا جامی آف کاله لسردار مناری گاوا گندی دری جنار جترا گوتن لولو لاوکو افچ درده تپی دمری از بیجم از آختکم دورانا دنیای جبان آکوباری امان 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 نمان امان 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 واز بدرده
موری رنگین دتواره مشترا نگود درسی کاولی گندادا دستی من نگره نروینه دستی من نگره نروینه ناو فقر و فقارا تمامی بر متوادن ناکوین از وقت تو خودی کتمه تو ور دستی مبگه بابی ولاتی سرحد بر دستی آقای بکرا به آقا کی پرالو پر زنگین امان 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 نمان امان 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 وز بدردی بله ما اوسا دنگ بیجی که خوش گهداری کرد براستی وقت ماموستی ام وقت میوانی مجی گود دما اوسا به وگرن دیروکا خودنیرن دیروکا که قدیم نپیش بریمه از این هاش ماموستی خوشی پرس بکم ماموستا ام او قصد سر دیروک آخوین ما بحث اوسا مسئله دفکی جی کرد لی هلبستی ما جهنه نفسا بله بله کرد اری هر چقاس نویس هر درنگ دم بیجن کتبن نویسی دجی تشتیوان دولت دی اوسا بزمان خود نویساندنه لی هلبسته که کردی کدنا دیرو که دجی گرتیه اجدنگو هم گهداری بک. هلبستی کردی بله دماغ ام دبیجن هلبستا کردی دبری دا ملای جزیری. بله. تی بیرامه. دپشتیوی دا فقیه تهران لسری حمویان فیلسوف هری مزن احمد خانی. والله احمد خانی. دبری وان حمیا ان کبندار بابا طاهری اوریان علی حریری. لی که هلبست هم دبیجن به هلبستی یعنی به هنری براستی تو کس جیه ملای جزیری ناگره ملای جزیری مینا حافظ شیرازیه بخوشی دبیجه دبی کن حافظ شیرازی دخوازن که بدن مدا لورا حافظ شیرازی جی دنیا همو قبول دکه اوروپا جی قبول دکه د دنیای دا جی ان هلبستوان مزن یک جوانه احمد خانی جی از وصا باورد کم جی حافظ دتره او جی دبیجه از حافظ دترم لی چوا که احمد خانی دبیجه دبی که وقت ها بس کارم او جی جوارا بخونم بله کرم بکن امش دنگی و هلبسته که گهداری بکن همه کیف خوش بن بله بله حسكي از عاوز اشترى هلبستك ملاي جزيري بخونم باشي يا اويدي ناخذ بدمي يا احمد خاني جنها ملاي جزيري هلبست ملاي جزيري ملاي جزيري صباح الخير خانا من شاه شيرين زبان من توي روحو روان من ببت قربان جان من تعالى الله چذاتي تو چوي شيرين صفاتي تو نوى قندي نباتي تو يقين روح حياتي تو حياة راحة جانم صباح الخير يا خانم وربينا هي شعبان ببينم بجنبالاي صباح الخير مستامن لطيفة جان بدستامن خمار مي پرستامن توي مقصود قستامن ج مقصودان توي بسمن ببينين برچرخي اتلسمن غيرتا نبيت كسمن برشوت مقوس بن دبندا زلفو تشوكانم صباح الخير يا خانم وربينا هي شعبان ببينم بجنبالاي جوي زلفي جوي بندي رهابم لي جبي وندي سپی چشم سپی زنده دستم شبهت قنده شبه شمع و شمالم از جبر حبات لالم از ضعیف وک هلالم از صفت گوتن دکالم از او قصب سازاده والله ما مستهم قالك شاد وبختوار بون جخوا صباح الخير خانا من هلبستك هم نابود داينجا هم جي موسى دموي قهداريت كم تنوان زماني برين وسام موسى مساعده بك جاز او جي بيج ملا احمد خاني دبيجه از شاك مهجا قوت هنرا كردي چاندا كردي زماني كردي بخوي مايه جهان دا جن زمانك قديمية يك زمانك قديمة زمانك أوقس دولة منده
لی مخابن به خواهی مایه جبوی وی مل احمد خانی هند مصادب که زیوی جبیجم هلبت ماموسته بله کرم بکن دبی گرد هبو یا جی خدانک عالی کرامک لطیفودانک علم و هنر و کمال و اذعان شعر و غزال و کتاب و دیوان اف جنس ببال بالوی معمول اف نخد ببال نکوی مقبول من دی علما کلام موزون عالی بکر البانی گردون ايه دبيجي اگر كو خاي هبيا كو خاي لزمان دركتا خاي هلبست ما دركتا خاي لنفيسان دا ما دركتا خاي لما دركتا مني علامة بايراغا زماني كردي و هلبستي وي شعيري وي وغزالي وي كتابي وي ديواني وي مني علامة وي يعني بايراغا وي هلد دا لباخستم لبر گردونی یعنی الاسمانه بلند کرا من دی علامه کلامی موزون عالی بکرا لبانی گردون بینی واد روح ملای جزیری به حی بکرا علی حریری کیفک بدا فقیه تیران حتی به ابد بمای حیران منی گازی ملای جزیری کرا منی رحی ملای حریری ساخ کرا مني كيفك بدا فقيه تيرا حتى كوجج مرة ببي حيران تبكم كقوي كسادة بازار نينج قمار شرا خريدار از تبكم دبي بازار نباشه جقماش مرة ايوتنا يكو بكرنتنا يعني وقت بخودي كستي در نكتي بخوديتي يعني دقال في قاسيه كي جماعه مستقهايه ايرو مجمره جبان هلبستا دخينم براستي افجي ديروكا قديم دردك في بيش يعني تكنه شويه لسربيا مايه باواكي دفكي هاتيه لي هجي لسربيا كان بردوام بكن حياه ما عباسيان ام بيجن ريك تشاوا مشياي هاي واروش هجام ورنا لسر أوي أم لسر ورنا لسر ديروكا كردايتي دو وقتا مديان دا دو وقتا مديان دا هندزان مدي جي أفغانستان حتى ورا نسكاني يونانستان پر دولتك إمبراطورك مزنة جريداي بأوراجي بليديا لارج برهنة شاري وانا بيونان را بليديا لارج هي جبر وی که دولت اوچاخ مصر هي بابل هي مديا هي ليديا هي دولت المازنن اوچاخ دولت مازن من مصر و بابل دكفنا اورتي دبيجن يا تو ليديا جيوانا المانسان هاي يعني سردر دبيجن دبيهم الهفورن ام قيزا اي وانا ام قرال قيزا خرالي وان بدن كوريتا الهوارن ددنا كوري دا كوربي أود خوازة جي كوري جي قيزا ويا جنا ويا جي قرالي ليديا خاصية جيرا قيزا كتشدبه أو قيزي ددا دبي از بدم يكي عشيري كردا مزن أفاي سفر رامنا سرسري من را از يا أم باشا از بدم يكي عشيرة كخريب من عشيرة كأم بيجن ي برسية باشقة يكا فقيروك ددا عشيرة كباشقة فقيروك شوي على الشري جويجن كي كيروسي مزن دبيجن فارج راضي كيروش دبيجن أم كيروس دبيجن كيروسي مزن جي تشدبه آخری داجی به آلیکاریا هرپاگون کرا اوی کمتان وی مزین از انکارم سرvan azide ev bakım vaktine به آلیکاریا اوی مزین کمتان مدیای مزین هرپاگون دولت مدیا جورترات که دست به پرساد کن لی دو وقتا مدیا جی دیسا امبیجن کد که دست پرساد هجی دیسا امبیجن دی جی مزن دا دی اداره مزن دا پرانی مدیانه لورا او شخ بخاصتا جلگو برین او جلگو برین کردین مدیا دناف دولت تفادا مشهوره دولت امبیجن که تقدیمی هردکن که هدیه بدن هفته جلوبرگی مدیا دادن هفته یعنی او قاس خوش کن او قاس اوت طبعا امبیجن چه
دنها ام دعوادا جلوبرگی اول خود کن هرمی مجلس başkanı مبری چاد کردن ام نهاجی او جلوبرگی اصلا اروپایی جی اروپا هتیل خود کن روزک مجلسی وید کن خنجی ویجی ام بیجن دو وقتا بین احمر داد پیشتوی داجی ام بیجن حقوقچی و قاضی و او اروپای مزن کنجی عالمی مسلمان خود کردن یعنی او جبهوان خود کردن او جی سمبول بو جلوبرگی مدیا دناف دولت هنده دناف دولت این جهان ده او خاص به قیمت بخو هدیه دادن هفته و وان جلگو برال خود کن چه فایده وک ناوی کرده در باس نابینه سما مست مثلا yani جا زمان کردی جی امبیجن جی آکاد هلده ده جی سومر آکاد تف ناو هفدانن جی مدیا سر مدیای جی مدیا اگریدانا وان لیدیا به هفره هیا قسمه کی لیدیا جی تین اودا تین عالی اسپانیا وان درا او جی باشی زمان لاتینی جی جوان درد که و جبروی نهاد زمان لاتینی دا پر او هنه زمان پر کلمه کردی هنه مثلا بیجن چنه دکتر بید شکت چمه با جینکولوگ جینکولوگ دکتر ام بیجن سریا سرباند بیجن yani gelek پر dişçi mesela بیجن دیدانت dendet didan بیجن yani hem kelime yani aul jewa sumera akada bu alikariya meda derbasi serawabiel ser persabiye persaji kısmen ki udisa gihiştiye kude başı Persi tunduzani ja İskender işgaldık ke dida xalas kirini liserwi derbasi evi biye derbasi liser Grek abiye liser Grek o zaten Grek o Latini derbasi Avrupa'ya biye jbonavi tida para zaten Ali Şeriatı dibije Ali Şeriatı per yani insan ki per eva yani per zanaye sosyoloji sosyoloji İraniyeci دبی مدنیت گرکا مدنیت یونان مدنیت اروپا دبی لسر کردا در باسیوان بویه جبر که جینارتیا جبری بریدا کرد جینار یونان yani herema که کردی دا دجین دا آلی کیوان دا قسمه کیوان دا مزوپوتامیه ye İran'a vak niziki vanaji ki heye niziki vanji Yunanistan heye jberi cinari heve na em kuha dena xodene de dünyada medeniyet em dena xodene da la aliki Çin Moğol Türkiye ev medeniyete ke farklıya em bejin Çin'i 5000 sal hi zamanı vana çanda vana aynen devam dike yani beyav ondan biyen beş. Kutnabe yani her vakit olsa bir ev devamdık yani. Bir katadın devamdık yani. Moğol, Hun, Türkiye o medeniyete ki medeniyet adınca Mezopotamya'ya, Arya'ya, o Yunanistan'a evcim medeniyete kadine yani. Jbovi yani gelli Kürt, milleti Kürt cinartiya wan u Greka per behevda çibiye her vakta cinari hebuna. İca kutti medya tuzani başı kiruş ortaya radike dikeve bin evda, bin Persida. Persi embejin medya İşa veda hafsudi de hatta vara 505 devam dike 505 hatta vara 605 da ji Pers devam dike yani devlet ameda 1105 sal çikusa devam dike devlet Persaji niskadusu sala devam dike başı İskender de stil servana İskender teva xalas dike İskender ko xalas dike ev çaxi İskender kadar ki zaf zaten nasekine vasiyet xud ke
وحشیت هاتو که تماشاوان هجا پر از دخوازم اویرن وحبتنه بداجی دبیجه دنویسه جی اوی خوراش جی یکو ام بیجن شناوی دنهیره دبی دولتی هانه شرقی روجلات متر خسته بن دستی خو توزانی شر پرسا و مدیا و اوا یه یونانیا پر گرینگه هومروس کسانوفون هرودوت همون نویسان خو لسر شر و مدیا و پرسا و یونانیا نویسینه هرودوت جسسیا دو کتاب آخو لسر مدیا نویسیه یعنی اوانا او قص ایوان هنه ایجا او دبیجه اسکندر دبیجه دبی اف دولت من تفحصنا بندستی خو که ام مزنی وان بکشن که ام مزنی وان بکشن اقتداری بکه دستی هنه که وسا که بی عسل بن که ندیتی بن نه دکارم باش اداره بکن نه جخورا باش دبن نه جمعه باش دبن ام دوی وسا بکن ام نکارن اقتداری او کن ام نکارن وانا بکشن که ام وانا همو بکشن zaten سروکی وان کشتنه ام وانا که بکشن دوی اقتداری بکه دستی هنه که وسا که جره درکبن یبکه و دستی چاد بجن یبکه و دستی نزانه یبکه و دستی خندیتیا یه جده او بکن یه جده پیش و هر نکیری خود نکیری مته ام چا بکن دبی ام چقاس ام بیجن aile زن او هنه aile پیش و هنه aile قرالیت چقاس هنه ام هر یکی پرچه کی بدن وانا اوانه آل کی به هفته بکن اوجی بوجی راضی بن هم او قسمتی که کیتی دستی و نایبی لسر سری ما لسر شعبی ما و بسیمه هم جی بخو به هفته بکن بخوازن جه کی دیجی بگیرن لیکو اموسا نکن یعنی اوی تبیبنه یک که تبیبنه یک ام سردی پیرا در نخ تاکتیک اکتور بکارمیه امی وسا بکن امی اوی اقتداری تخنه پچوک بدنه دستی زاری وانا او زاری وانا جی پی ممنون ببن أشياء صادقم يعني إنسان كي بأخل بيه السلطان عبد الحميد يعني إنسان من تحقيق فيه أو كذا يعني عشرة كردا مثلا بيجن عشرة هريكي أو وقتها وانا حميدي على إيدا رولا كمازن دا وانا إديو ساكرنا أم بيجن أو عشرة دينجي إديكو أو بن راقبها بهذا كم في إدارة بكن يعني بوي أواي دي إسكندر شون دا 500 سال بگیره یعنی عیسی پیغمبر 205 سال اول جوی 205 سال sonra hatta که دولت ساسانی دولت اشغانیه پارت بیجن دولت پارت ایدی ای پچوکن امتنه دام ازاندن آجاک امتنه لسر دوره عباسیه امتنه لسر دوره اسلامی بله بهنوک که بخنیم برنامه که دیدی ایشالا می دیسا بکن میوان می بحثا بکن لیز خوازم هندک شی بیم بحثا وسا ادبیات دفکی بکن نزی 6 دقیقه وقت ما هي وسا بکر تاسی از وارونش مرحل بسته که دیجی بخن و آماده کریه وسا خیاده که جفقیه طیرانه وسا ما مستعز می بحثا می تیره کاز نخفت میده فقی تیره یعنی ادبیات دفکی ما مست مثلا جبركو بدفكي جي بهتر لسر دنگ بيجي هاتي اساس كرنا بيجن يعني جي هالبستي كو مزنه ما وك احمد خاني وانويساندي باوا كي دفكي هاتي حيا غايه ايرو باشي وك نويسن بيجن هاتي چاپ كرن ام كارن سر ادبيات دفكي چ بيش اساس ادبيات ملتا ادبيات گلان هبون وان چو وقتی که دفكي هاتي بسن نويساندن دست بگیریه جوی جبویی مثلا ادبیات فارسی دا دویجه فارسی دا هنرمند هری مزن فردوسیه لورا فردوسی چقاس امبیجن دستان چقاس جیروک چقاس امبیجن هلبستی بدفکی کاتبنا گوتنی چه هبه آیدی گلین آری کردیجی داخل تمام آنیه خصیه نویساندن به شهنامه نویسیه یعنی
bi edebiyata devkî aniye ser nivîsandinê. Edebiyata esas Farsî çi wehtî dest pê kiriye ji ew de dest pê dike. Ji Firdevsî de dest pê dike. Qîmeta wî û şaxî ji ver de tê zanîn yani. Ême jî esas divî warî de jî Ehmedê Xanî fehm kiriye. Ehmedê Xanî jî yê ewil e, ê yekemîn e ku edebiyata devkî, ku wêjeya devkî aniye ser nivîsandinê. Lewra ew jî mesela Memê Alan ya Memê Alan aniye xistiye ser memûzînê bê memûzî nivîsiye. Yani ew destaneke Kurdî, destaneke dîrokî Memê Alan aniye xistiye memûzîn, li ser memûzî nivîsiye. Lê ku memûzîn jî nivîsî be çawa ku hêca got ka hesreta wî çi be ew jî li ser gotiye, li ser wî jî xebatê xwe kiriye, hem jî li ser jî tesawuf çêkiriye. Yani heme bi hev re wek kirine yek newsa mamoste. Heme wek gihandine hevdû memûzîn û tesavuf bi hev re em bijin wek nivîskî nivîsandiye. Memûzîn hem destana Memê Alan heye, hem felsefa İslamî heye. Felsefa İslamiye dualizm em dibêjin her tiştî di dijî xwe de. Em bêjin ku tarî nebe raneyî qîmet jê re tune, ku saxtî nebe nexweşî me nizane çi ye, ku sar nebe germ tune. Di Qur'ana pîroz de jî dibêje me hemû tişt du îcat kirine yani. Du anine ew de çêkirine. Yani her tişt mutlaka ziddî ye. Her tişt bi ziddî xwe tê zanînê. Ku ziddî tune be me nizane çi ye. Qîmeta wê em fêm nakin. Ne zimni zaten ziddî ku germayî tune be. Tu zanî sarayî çi ye yani. Sarayî çi wehtî mana digre? Ku germayî hebe. Roj çi wehtî yani ranayî çi mana wî heye? Ku tarî hebe. Ku tarî tune be ranayî tune ye. Li ser vî ew li ser vî felsefê Ehmedê Xanî pir xebatê kirine tesawuf kiriye û hesreta hû zimanê Kurdî û dîroka Kurdî em bêjin besa Elî Herêrî û Melayê Cûzerî falan teva jî dike, teva mesabê kesî dike. Xazil tu bixwaziye zewî jî ji te re bêjim hem te got tu ew jî bixwînî. Şarekî jî bixwînî. Wê demê ez xatirê xwe bixwazim, hûn jî pêşaniya xwe paşê bixwînin û em bu xatir ji temaşevanan bixwazin dibe. Belê îro mêvanê min Mehmet Halîfê Allah ji me re behsa heta ji destê me hat tabî ki em nikarin hemî xelas bikin lê wisa bi kurtasî li ser dîroka Kurda em axivîn em spas dikin heya hefteyeke dîdî sed heman saetê de em ê li vê derê bin kam guh bidin pêşaniya dawî wê ji me re çi bêjî. Pêşaniya dawî de te got ez jî zaf wextê me maye yan ne? Mamoste me xatirê xwe jî xwest û dema xwan demê xelas bikin înşallah. Ehmedê Xanî dibêje dibe me ev çi mak nivîsiye. Safî şemrandî ve xwarî durdî. Manendê durriyê lîsanê Kurdî. Divê min tiştê xaş ku ez bixwim ew tev ji derde ew kir min tiştê ku dibînî demaye ez ê wî dixwim. Manendê durriyê lîsanê Kurdî ji bo zimanê Kurdî qîmetlî. Aniye nizam û intizamê kêşeya cefa ji bo wî amî. Me ev cefa ew xwest kişandiye da xelq nebêjîtin ku ekrat bê me'rîfetin, bê esl û binyat. Min ev qas zehmet kişandiye ez ê xwesar xebitîme. Min dîroka wana em bêjin bi devkî aniye li ser ew li ser nivîsandinê. Min ew qas ehemiyeteke mezin daya zarokê Kurdan ji wara nûbahara piçûka nivîsiye min gotiye min ev nivîsî ne ji bo sahib rewacan belkî ji bo piçûkên kurmanca ku bixwînin. Ew qas ev cefa kişandine da xelq nebêjîtin ku ekrat bê me'rîfetin, bê esl û binyat. Enwaê milel xwedan kitêbin, kurmancî tenî dê bê hesîbin. Kurman jî weke gelê dünyayê, gelê dünyayê de çi heye? Çi eser dane, çi me'rîfeta wan heye? Gelê Kurd jî ki zêdatiya wî heye ki masiya wî tune ye. Hem ehlê nezer nebîtin ku kurmanc eşqê nekirin ji bo xwe armanc. Birak nezimlik em ji eşqê jî ku nizanin ew jî nebêjin em ew jî dizanin yani. Ev jî gotine Ehmedê Xanî.